bakunze ibiganiro by'umugati w'ubugingo shalom ndabakiriye mwese aho muri mwiriwe ibihe byiza saison nziza ibyo murimo byose ndashima Imana ko yongeye kuduha opportunité cyangwa se ibihe byiza byo kuza kuganira ijambo ry'Imana nk'uko hano twabigambiye ariko noneho ntabwo ndi jyenyine mfite umutumirwa dufite ikiganiro cyiza tugiye kuganiraho kuri sujet runaka iryoshe ndaguteye amatsiko ugumane natwe nagira ngo mwakire yivuga amazina hanyuma dutangire icyaduhuje uyu munsi. Murakoze cyane ndagushima Imana nanje amazina yanje Nianic Christella ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu aho tugiye kuganira ku mugore w'ubwenge n'urugo muri rusange. Amen Christelle rero ko tuganira genda umumama wowe uri umumama umaze imyaka ingahe wubatse ufite abana bangahe? Ndi umumama maze imyaka 11 hafi 12 yubatse kandi umumama w'abana 5. Tubere bari cyubashika naye umwe batanu kubana urandusha ariko imyaka ndakurusha yesashi tubihere Imana icyubahiro rero impamvu nashizwe ku mutima kuganira cyane ku rugo nuko urugo ni igikorwa cy'Imana. Imana ihuza abantu ku bw'umugambi wayo ariko kubw'ikibazo dukunze kwibaza kuki bamwe bipfa kuki abandi bikomera ese urugo rwubakwa niki ariko nkuko umugenzi wanjye abivuze avuze ku bwenge ariko ubwenge niki Christelle ubwenge niki? Murakoze ubwenge ni ikintu kiri vaste ni ikintu cyagutse cyane ariko tugende ku cyo biri tubwira ko ubwenge itangwa ry'ubwenge nukubaha Imana kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Uyo umuntu amaze kumenya Imana nibwo bwenge. Amen. Umugore afite Imana ashobora kubaka bigaca kuko rwose divorce zihari no barokore abantu basenga abantu bazi Imana n'abandi bafite imico myiza batojwe ariko none ubwenge tugiye kureba ama detail ibintu bimwe dushobora gufata nk'ubwenge bikadufasha noneho kugira ngo nawe uri kutureba bikugirira umumaro utangire urebe ibyo ukosora kuko ntawifuza gusenya n'ukuri umuntu arinda ajya kubana n'undi afite ibyiringiro ashaka kubana nawe igihe kirekire. Nagira ngo rero tugendere kuri verse nke iziri mu Bibiliya twaganire no mugenzi wanjye hanyuma tugiye mu kiganiro neza. Reka dusobe mu Migani 24 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4 aravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka kumenya niko kuzuza amazu yo imirimo muri rwo niko kuzuza amazu yo muri rwo mw'ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Amen. Vuga ufite ubwenge inzu yawe irakira mbere yuko nawe ugubwa neza wowe byumva gute? Icyo bibiri tubwira birumvikana cyane tubwira ko ubwenge nibwo bwubaka urugo hama ibikorwa bikarukomeza. Icyo bibiri tubwira yavuze ubwenge kubera ko ikintu cyose kigomba kugira itanguriro kubaha Imana. Urugo rwubatse gubaha Imana rukagira n'ibyo bikorwa bikomeza urugo. Iyo bibiri tubwira ngo ibikorwa bikomeza urugo ni ibikorwa byinjiza cash mu rugo nayo ifise ijambo. Iyo ukora ufise amafaranga ubasha gukora ikintu cyose ushaka mu rugo rwawe. Ni muri make ubwenge ni ukubaha Imana kandi ibikorwa navyo mu rugo ni ikindi kintu kigira kabiri kitagomba kubura. Christelle urisirwa atari ama love na flowers na ibyo bintu umbirana kwinshi nabwo utwo n'utu detail tuza mu buzima kuko umuntu niyo guhiryo ishugwe rigura amafaranga kuko no kugira ngo ugire jardin mu rugo rw'iwawe biba byagusabye amafaranga kandi kugira ngo ugire iyo feeling yo kuvuga ngo ukunze umuntu mushiriye ishugwe niho ushira ishugwe umuntu yarayibuze. Bivuze ngo ibikorwa ni ikintu cyambere gikomeye kuko iyo umaze kugira ukubaha Imana kugira ibyo bikorwa iby'amashugwe n'ibindi byose biraza. Mbese dusaba Imana utanga care zose ziraza iyo umuntu ahazi. Yes. Ako kantu uvuga ngo Imana y'ubwenge abasore bacu n'inkumi n'abubatse bagira ubwenge bwo kumenya niyo ufite amafaranga Christelle ugomba kumenya ni ryari ntangaruri yaruraho ese ndutanze mu gihe gikwiriye ese sinagomba gutunganya mu bwenge binyuze mu marangamutima y'uwo muntu hanyuma muri spiritual mu mwuka ni gute nabana n'uwo muntu kandi Yesu yaravuze ngo iyo umuntu yubakiye ku ijambo kuri Yesu Kristo niwe jambo niwe rutare ngo imiyagiza ngo amera nk'umuntu yubatse inzu atayubakiye ku musenyi ngo imiyagiraza ni nkukuma mu Kirundi n'amazi ntiyigeze avuga ngo ntibizaza nuvuga ngo bitugerageza bizaza wowe utaruba kubimenye cyangwa se nawe wubaka amazi azaza isuri ziza ariko ngo kubera ko ubakiye kuri rwa rutare ari bwo bwa bwenge bizagwa kugira gute kudasenyuka uzanyeganyega ariko nta cyago kizagera mu hema rya uzageragezwa sibyo ariko kubera bwa bwenge noneho tujye muri detail dusome ikindi cyanditswe tumvikanye kuko tubavuga ni ubwenge bwubaka urugo kandi urugo turavye biri ciri utubwira ko cyane
ifata umwanya munini cyane ku mugore kuko urugo rubaho Imana yaravuze ngo umugabo nakunda umugore we ariko umugore we nawe acire bugufi umugabo wiwe ariko mu migani 31 ariho tugiye kwifashisha dutumira n'umugore wese yubatse urugo rwe cyangwa ashaka kuzogubaka nawe ukira umukobwa wamugeze mu bigero byo kuzokubaka ndagutumira kubakira kuri Proverbe 31 mu migani 31 uzohasome irya mbere n'irya kabiri uhamare witonze ijambo kuri hazogwa igicapo c'umugore Imana yifuza uko abameze ariko reka twe twivugire ku mugore yamaze kuba umugore mwiza mu rugo afite bwa bwenge noneho urabuka umwe umugabo amubwira ariko twavuze umugore n'umugabo akeneye ubwenge ariko twirefeye ku mugore wenda nuko turabagore kandi hari amaverse tugiye gusoma yipfa kenshi yipfa umenga amakosa tujya kubera ko umuco yacu tubwira ngo umugore n'umutima w'urugo rero cyo tuma twe twitebera ku mugore kuko umugore yamaze kwitunganya neza umutima ukomeye umubiri w'umuntu wose nawuje rero umugore namara kumera neza mu rugo n'umugabo biraza koro kandi dufashe cyane amen nidusoma iyi proverbe yumva uri kondana aho gushakishe kuba gutya natwe turacyarwana ntabwo sinzi nka Christelle kandi ndabirimo ku munsi ndabisoma yes reka rero dusome ntituzi impamvu Imana yakunze kubandika imigani 31 wenda haza umugabo nawe arimo mu bundi buryo simbizi haravuga ishimwe ry'umugore ufite umutima ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona ngo arusha cyane rwose marijani igiciro marijani kuvuga nibaza ko ari parfum ihenze ya kera ngo umutima w'umugabo we ahora amwirindira kandi ntazabura kunguka ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe anezeza gukoresha amaboko ye ngo kandi ngo ameze nk'inkuge n'ibindi byose kugeza wumva gute rero nibyo turavuga ko ubwenge ariko kuba ku rugo hama ibikorwa bikakomeza umugore w'ubwenge usomye guhera ku murongo wa mbere bakubwira ingene abyuka kare akabwira ibikorwa bo mu rugo bwe bagomba gukora ariko ngaho ngo anezererwa n'ibikorwa by'amaboko yiwe hari n'abo batubwira ngo ntakunda ibyo kurya byo kwamikara buryo ushobora kuba umwamikazi ko twese turabamikazi mu ngo zacu ni abatwari bacu baraduhisemo abashinyari baravuga ngo ni wowe ako kanya bituhindura sita tukaba umwamikazi ariko bibi tubwira ngo ntabwo akunda kuba kujya ibyo kwamikana kuko kwamikana niho ndi yicara akavuga nakanzanira nkorera nabyo ndibasha gukoresha amaboko ya ntibasha kubikora ariko umugore w'ubwenge ngo arabyuka cyane agafata ubugwegwe akaboha akajisha ibintu agomba kugurisha baratubwira n'ibintu by'amasentiyo akagenda akabigurisha ngo yamara gutaha agataha ubatana kashi uwo mugabo ngo abarurangira no muri kati aramenyekana kandi ngo ameze nk'inkuge ijya kuzana ibintu kurangura ubwato ubaye neza umugore nasanzwe bakubwira ngo ukurusha urugo ukurusha umugore yakurusha urugo umugore ni ikintu cya mbere gisinyifya urugo igicapo cy'urugo mbega kibonekera mu mugore mu majambo make igicapo cy'urugo kibonekera mu mugore kandi kantu Christelle ngo ategeka abajaho mu mirimo ye mu rugo rwo arategeka murategeka gute ntabwo ariyo telekomande uvuze oya umugore yashatse twereka responsibility y'umugore nico Bibiliya yashatse ntabwo uhagarika biro ukicara muhira nukubyuka mbere kuja muri biro mbere ko uhaguruka ngo watse imodoka ugende mu byo ugomba gukora ugomba kumenya ngo aho mvuye ni hehe ni mu nzu kandi aho nzagaruka ni hehe ni mu nzu ugomba gutunganya ibyo mu nzu si ukuvuga ngo niwe ugomba kubyuka kare ngo ubikore igihe Imana yaguhaye babigufasha ariko nimiburi urababwira ngo uyu munsi arakeneye guteka iki harakeneye gukora iki muze kubigenza gutyo kandi ukabibabwira mu bugwa neza kugira ngo basigare badahungabanye mu mutima yabo turangiriza hano aravuga umurongo wa 28 ngo abana be barahaguruka bakamwita umunyamugisha la femme heureuse ngo n'umugabo we nawe aramushima ati abagore benshi bagira neza ariko wewe urabaruta bose uva gute ya deséquilibre ba ugasanga abana bashimye umubyeyi undi donc il faut gushimwa n'abana n'umugabo wawe hajya n'abantu cyangwa Bibiliya tubwira ngo ineza y'umuntu ni mutera gukundwa iyo bamaze kuba umuntu w'akamaro uwari wese akubaho noneho abana basanzwe bafite urukundo ku bavyeyi ntabwo kuba umumama si bya bikuza ngo ufata abantu bose ucishe ku giti no kumabuye kubitanga ibintu ko bitameze neza kugira uze honyine winjiye mu nzu kubita abantu ntimeze neza haba harimo akabazo kuko mbere yo gukubita abantu byagenze neza ubanje kuba wa mugore babwira ngo imirimo yanyu ni murakora umugabo iyo yamaze kugira umugore azi ico agomba gukora n'icyamuzanye mu rugo mu by'ukuri umugabo ari ngo badasanzwe nico twamwita umugabo abari nk'umustar muri quartier baba ngo umugore deja uwo wamaze guhindurwa izina uzi ko umugore ahindurwa izina inshuro nyinshi ngo bamwita uhiriwe Bibiliya yifashe kugira ngo bamwita la femme heureuse umugore ahiriwe
kubera iki urahiriye kuko uri umugore uzana amahoro mu rugo rwawe uzana n'iterambere mu rugo rwawe rero tugiye noneho ikindi kintu twashigikiraho reka dusome kuri mu migani 15 intege nke z'abagore abagore batugira abagore gusa ariko noneho muri rusange imigani 15 haravuga ngo umurongo wa mbere kugeza kuri kabiri ngo gusubizanya neza guhora uburakari ngo ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya ngo ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bukwiriye ngo ariko akanwa k'abapfapfa ngasesagura ubupfu. Amen. Ico iyi verset biblique idufasha mu kubaka urugo gituma twayihuje nuko mu rugo habaho communication. Uko byogenda kose urugo rugira communication rugira kuvugana. Ariko iyo umuntu mubana akakubwira ijambo ribi, akakubwira ijambo ribishe, akaza akavuga nabi, ikintu cyambere ugomba kwihutira gukora si kumwishura nabi. Bibaye byiza woca ufunga umunwa wawe ukihorera. Ariko ikibiruta byose nukumubwira no kugwaneza ukamubwira ijambo ryiza riza riri opposite najyanire karakubwira kuko iyo uvuze ikintu kibi mu kintu kibi catse umuriro ariko ngo ubwenge umugore w'ubwenge umuntu w'ubwenge ntibakubwira nabi gucuvuga nabi umuntu yabwize nabi ntucumubwira nawe nabi iyo ururimi rufite pouvoir nini cyane mu buzima bwacu mu buzima bwa buri munsi iyo wakoresheje ururimi rwawe neza haba mu kazi haba mu rugo ahantu hose muri societe yewe naho dusengera naho dusengera arakenewe communication nziza ari umuntu akubwira ikintu akakubwira yiviriye ahantu ari giye mu ntege nke wewe witwa kuko nabiri tubwira ngo uhagaze yirinda tabo iyo rero wamaze kumenya ko uhagaze neza ikikwereka kuri smart kandi ko uhagaze neza nuko umuntu yakubwira nabi nawe ntugomba kumusubiza nabi oya mubwira ijambo rizimya ni nka kizimya mwoto umuntu aje yatsa umuriro we shiramo nk'amazi kugira ngo bihore. Amen. Tugiye key point komeye kuvuga ngo communication nziza nayo n'ubwenge cyane dukwiriye rero ko ndatangaza ukuntu abagore tubatushe n'amagambo kandi tukikije amagambo rero Imana iduha ubwenge bwo gukoresha neza ururimi rwacu. Hari amaverse menshi dushobora kugenderaho muri Bibiliya. Yesu yaravuze ngo twubakire ku rutare imiyaga izaza ibigeragezo bizaza biturutse no muri wewe kubw'intege nke no kutumvikana mugenzi wawe amazi azi babitabye mu kirundi isuri n'ibindi ariko ntabwo uzasenyuka ni wasubira kugaruka ku rufatiro rwa Yesu Kristo. Dukenera ubwenge kuko itangiro ry'ubwenge ni kumenya Uwiteka kandi kumenya Uwiteka niko kujijuka kwa kujijuka rero kukuvana mu bunebwe kukakwereka ukunda abandi bagore bakora n'imirimo myiza hanyuma nawe ukaba urugo rwawe rukubakika kandi tunagira ngo dukomeze n'umuntu uri gusenyuka cyangwa se yagiye. Imana yacu ni Imana y'amahirwe menshi. Uyu munsi ushobora guhindura imvugo ibintu bikagenda neza ukongera ukagira ubwenge bya bindi byatuma gutaba ubwato buhahira urugo byongere kandi bigaruke kuko Imana yacu irahari kugira ngo itwubake. Ngo ibyo kutugira ni byiza si bibi dutekerezaho neza nawe nukwiriye kujya mu nguni ngo wiyice witekerezeho nabi ntacari byizigiro Imana irahari kugira ngo ikubake. Singira mugenzi wanjye niba ari experience yatubwira muri Bibiliya nziza turangiza nasenga Abraham na Sara cyangwa se wowe niki cyakunaniye n'ubuhe bwenge wakoresheje byanze kugira ngo dufashe abantu nuko ndangije kubakomeza amadusenge. Muri make abadukurikira dushaka kubabwira yuko urugo umuryango si ikintu umuntu akora mariage umunsi wambaye voile ukambara ikanzu nziza ya mariage waheza ngo haje kubaka. Ubuzima bw'urugo n'ubuzima ahantu winjira ubuzima bwose warusigaje kubaho bukaba butegerezwa kubera ahantu naho bishika bamwe na bamwe bikagorana bakabivamo ariko mu mugambi w'Imana no mu mugambi w'umuntu wese yarakwiye kuja kubaka azi ngo aha ni gushika dutandukanye n'urupfu kw'ijambo ry'Imana bitubwira. Ndashaka kubwira rero wowe uri kuca mu bihe bigoye socre canke ibanga ni rimwe iga kuba umuntu w'ubwenge waba umugore canke umugabo umuntu w'ubwenge ubwenge bwo kubaha Imana ubigire priority mu buzima bwawe. Ikigira kabiri ushireho ingeso nziza ukwihangana n'ubugwaneza mu byo uvuga no mu byo ukora ntukore ibikorwa bituma mugenzi wawe akomereka canke bituma mugenzi wawe yumva ananiwe ariko ubaka ukoresheje umutima w'impuhwe umutima w'urukundo umutima wihangana umutima wa wundi Imana dusaba umutima uciye bugufi. Ico gihe uno mushaka kubyuka byagenze nabi ariko kubwo guca bugufi no kwihangana ejo ugasanga byahindutse kuko nta kindi kintu kitubeshaho uretse imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zitwubakira ariko natwe tubifisemo uruhare. Hitamo no munsi kuvuga neza mu rugo rwawe hitamo no munsi ku Imana yifuza uzobura ibintu byose bihinduka. Amen. Wewe umukozi w'Imana ni Nianic izina rye ryo ku ma platform uzamusure kandi tuzongera tumutumire
ibihe ni byiza kandi tuba tumva natwe ubwacu turi gufashwa mbere yo kubagaburira nawe. Nagira ngo musabe asengere abari kudukurikira, nawe upartage ino video niba wafashijwe kugira ngo nawe wubake ufashe bagenzi bawe. Kadusenge. Uhoraho Mana nziza, Mana wambaye kandi ugororotse, turagushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe, tugushimira umwanya mwiza uduhaye Mana. Turasenga ngo iki kiganiro dutanze kigaragaze cerekane icubahiro cyawe no gukomera kwawe Mwami, nkuko urugo ari umuryango wewe uza ukwiyubakira, nkuko urugo ijambo ry'Imana tuvuga ngo ni ijuru rito Mwami, uko wanesheje intambara zari mu ijuru, nuze umanuke mu rugo rw'umuntu wese adukurikira n'uwo iyi video izogeraho, umwubakira urugo, uhindure ubuzima bw'urugo rwiwe, aho byasa n'ibipfuye Mwami uhategeka ubuzima, ahasa n'ubugaragwa Mwami uhadudubiza iriba ry'umunezero, iriba ry'amahoro, iriba Mwami ryerekana ubutsinzi Mwami. Turazi neza ko ata muntu umwe bishobora, nta numwe yobyishoboza, ariko twese ngo dushobozwa na Kristo aduha inkomezi. Yesu nuze uha inkomezi buri muntu wese ari mu rugo rwe n'uteganya kubaka urugo rwiwe, kugira ngo Mwami icubahiro cyawe gikomeze kuzura. Igihe nk'iki ingo zubaha Imana ziboneke kandi zigwire Mwami, abasa n'ariko barabivamo ubongera inkomezi, kandi icubahiro cyose komeze kubicawe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo bisenze, amen. Amen. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha wakoze Christelle kuza. God bless you. Amen. Bye bye. Bye.